emsebenzini kama wakhe masingena nje kuqala emsebenzini kama wakhe they didn't know ukuthi size ngani kwayena kube ngangazi in person umama nami bengingamazi bengengize imkhombe futhi so uma ngifika egate okay ngicela ukungena okay ngicela ukwenza ibooking vele indawo engiyazi engijwayele ngokwaka tourism ngicela ukungena sizobooka amahashi because she works in a resort somewhere zobooka amahashi and accommodation hayi nangempela basingenise benze the processes akhona security then masifika ngaphakathi again I asked for a manager yase resort only to find ukuthi umuntu engibuza kuyena uMakathabane nakhona ubona ngoba sengisayina phansi and usehlanganisiza uthi izwi ngathi uyena then she asked for manager wakhe umanager wakhe ubani lo sisule uTibu I think oba lapho uTibu acele okuyena omphethe ke front office or front desk acele yena anqaba usisi ubenqabile kwakuthi elunchini before because besombonela ekhaya uMakathabane but besine izathu eziningi ezokwenza ukuthi asingambone yedwa especially because ezinye izinto for security reasons and udaba olunjengaloya besifuna vele la kuzoba nama witnesses khona so I decided to go to emsebenzini and nakhona vele kubelula for me to deal with udaba lakhe emsebenzini because just ngaloya nyaka not lo sibuya kona ngaloya nyaka kwangena ama cases from the very same establishment where abasebenzi abagundi loan lapha abenzi loan abasebenzi baka housekeeping abasebenzi baka maintenance babe complaina ngendlela yokuphatheka hour uyayazi indaba yalezi indawo so for i-trip yethu ngitha ngihlanganise nabo as leya resort kwayintabeni eseNewcastle kwazoba i-Redlands bese siqhubeka nohambo lethu because besihamba kakhulu sihambile nje futhi kakhulu sazohamba sonke lesisikhathi mningi umsebenzi besinawo kwi-backlog kakhulu eMpumalanga Western Cape ngeke ngisasho ukuthi ngikuphi ngoba ngizohlushwa abantu bangalapho kanti nginama case abese long overdue specific Mpumalanga Northwest Gauteng Free State maningi bekufanele ngabe sesiwahambile so sinaleyo backlog silapho ke ukwenza leyo msebenzi so only to find ukuthi ke uma ngabe sesikhona kumama simcela nqaba umanager wakho ukuthi sibone yena because sicela umanager thina sicela ngomama sicela umanager ngoba angimazi phela umama ukuthi uyena noma omunye umuntu bengingazi okay ubuze futhi na njengawo wonke umuntu othi maye ngibona ajabulela ukuthi uyangibona o kanjani ngayithetha ayisho ungazela lapha only to find ukuthi okay ngicele umanager oqhamukile beko umunye osebenza naye umanager wakhe wase front desk but yena ukuleli side lase restaurant leyansizwa mangicela besithi singo manager but ngalalela ngithi bese yithi mina ngicela ngize ngodaba ngiqale ngichaze lolu elokuthi kwangena i-complaint nge-establishment but sofisa ukuthi senze appointment because kofanele sibuye sekunalezi zinto esiyidinga ngayibala-ke I've got that clip ivideo ngikhuluma nalensizwa then bese ngicela usisi wakahlatshwayo ngazi noma ngizothi umama noma ngizothi usisi athi muphi yena ngoba bawu-3 la ekhaya khona waka housekeeping kube owase restaurant kube yilo owase reception so I didn't know ukuthi ngizothi uyena muphi ngoba anginalo igama lika Makathabane but ngiyazi ukuthi wakahlatshwayo hayi okay ngigcine ngithola ke ngoba ngimtshengisa inamba ngathola ukuthi kwale number yena kanayo inamba kamama wakhona amcingeke bese yakhe yena ke then bese yocela umanager wakhe ke umanager wakhe athi hamba kodwa bengavumile futhi she was going to face the consequences ukuthi attend kuba nathi so ise reception yena umanager kwafanele ukuthi azombambele reception then umama besihleli naye nje sibukane reception ongakuthi kwayena ubecisha zizwe indaba because they couldn't provide us with space is private especially because umama ubenezinto ezisensitive akade ikhuluma so sahlala la first table le restaurant maqonda ne reception futhi abehlala lokho embheka usisi utable lo yena uMakathabane hayi okay ngichaze ngumntwana ulondiwe kanje
athi kodwa mama bengishilo ukuthi ngicela nje indaba kaThabani ngikhipheni kuyona because kwamina ngiyi-victim yezinto ezenziwe uThabani. Ngithi mina isizathu sokuthi ngize ilezi engiyichazile ukuthi ingane inomzali, umzali sirifeywe kuwe, sarifeywa kumalume ekuthiwa uBig Zulu. Athi nayo leyo nto kaBig Zulu asizona ihlobo ngempela. Yabona umama ngendlela angiphule ngayo umoya lo mama. Khona lapho kuleso space angichazela ukuthi kuza kanjani beyihlobo noBig Zulu, not ukuthi bazalwe egcekeni. I-background yakhe mayezalwa uma wakhe yena wamlahla. Amlahla emfuleni, watholwa ephila, bamsave. Second half emlahla uma wakhe amzala second half uma wakhe emlahla kwaba nenhlahla yokuthi uma kaBig Zulu wayesefasteleni wambona emkhipha uma kaThabani wazwala imali ukhombeka isika ebusweni la zalimala khona, emkhipha emlahla nakhona wasavwa yibo ke abakaBig Zulu, okwenza ukuthi kube ngathi kunobuhlobo obukhona but wamsave nje specifically. Then bona uThabani naye uma wakhe bahlala bakhula kugogo, bekhuliswa ugogo, umama engamfuna kumbona athi noma emthuke nangakho ukuthi yikho ayezama nokumbulala kanjani. And the way istory samama besi-sensitive ngakhona, we were all crying. Just when I thought that was worse, angene kwi-abuse ukuthi mina mntwana angiyazi impilo emnandi since ngiyingane at the age of 8 nga-assaultwa and sexually and otherwise. Ngikhula ngina 15 ngakhulela uThabani, ngikhulela uThabani kade sengathi ngiqomile kodwa ngingaqomile. Umuntu ewakufanele ngabe uyangiprotecta mina nomngani wami wangibamba waqedwa ngitshela ukuthi from now on usuyintombi yami. Uthi wayezenzela njalo so much that wathi ngisho sekhulelwa engazi nokuthi ukhulelwe yini ukukhulelwa up until ugogo amphakamisisa isiskipa at the age of 15. Kanti usekhulela uThabani, angazi wabona ngamabele uyakwazi ke bantu besifazane. Since that time impilo yakhe yaba imesi. Wahlala ewunoname, ufamily yakhe iyimesi njalo. Konakala ukuthi kushona ugogo. Makushona ugogo baba ama street kids bona. Baba ama street kids. Emva kwalokho bahlukumezeka into ongayazi, behlukumezeka nje okuningi bengakwazi ngisho ukuthi aza kukhulume because she was crying throughout. Ubona ukuthi the pain ekuyena. Uthi futhi okwenza ukuthi at some point abone ukuthi kwayena uThabani ube yilento ayiyona because of the background nayo yonke into. So much that wakwalandwa ama social work uThabani ney'ngane zakwabo kuzophuca umama lo. Bamphuca wazahamba zawokhulela kumamkhulu wabo. That's when ke aqala ukubona i-soft life because ubengasemuntu yena engasebenzi, impilo yabo ingelutho. Bathatha bakhulisa umamkhulu beney'moto kadriveke abe-spoiled uThabani. Ukuthiwa bethi ngisho ekudlula akuthele ngodaka aqeda akubuka akuhleka akhipha isandla ngaphandle akuhleke ekuthela ngodaka athele yena uma wakhe ngodaka. Up until at some point at his teenage stage wayefunda wakwazama ukuyibulala, ngasazi ukuthi icala kuthiwa kwakwenzakaleni, wathatha ummese wawubeka la sekufika amaphoyisa ngoba ayilandwa amaphoyisa. Wathi uyayibulala kukhona. Uthi kwakhosta ukuthi amaphoyisa amthreatenisho ngokuthi azomdubula, babuza yena ukuthi adutshulwe because ayisephenikha kwawona ukuthi nanga umuntu ezoyibulala during i-presence yakhe. Okungangokuthi agcina amaphoyisa ekwazile ukuthi amnqobe kuleyo incident yalowo mmese ayikade kuwona. Uyabala ke sesikhona epolice station, uyabala ukuthi nokuba kuthiwa amaphoyisa ayabazi, there was the incident efaka amaphoyisa ayefika ezomseva kanjalo. The other incident is where uThabani uthi umama wayethengwe uma wakhe uThabani, ugogo kaThabani wayethenge uThabani, emthenga usesebenze Lancet. Umthenga because umalume kaThabani bayezwana nomama, ufuna kuzobulawa umalume.
Then uThabani esebenza eLancet, labo bangani bakhe ababize ngenkaba umama bahamba naye uThabani kuthiwa yena wayephethe isibhamu siqi efuna umalume ukudubula umalume, ngathi waphazanyiswa ifoni eyakhala khona lapho umalume wakhona ukubaleka, wajomba amafensi ebusuku, wajomba amafensi, wajomba umbili, ingadi yombila, wabaleka. Okwasiza ukuthi bengamtholi, they thought ubalekele ey'hlobeni ey'seduze around khona, kanti udlulile waya komunye imizi abakhula becoshwe yiwona futhi nalowo muzi at some point. So abangamthola, but babengena imizi nemizi ongakuthi yonke omakhelwane balapho bawofakazi of i-incident. Nomama umama la aphumela kuyena, unfortunately kunesifo khona besingakwazi ukuthi siye khona. Besides umama ubengafuni kuthiwa kungena abanye abantu, uthi ngiyakwazi ukuyimela inkinga yami, to a point where athi wagcina exoshwa uThabani kaLancet, exoshwa esebenza kunjalo because bona laba abantu bakhe ayekade kuyiy'nkaba ey'the uma wakhe uThabani, uma kaThabani, zagcina zimphuca imoto emsebenzini, angazi zayoga ngaphi, kwakhona wayesexoshwa-ke emsebenzini khona kaLancet. Uthi since that day uThabani azaphinda abe right empilweni, so much that ubehamba-ke hlala-ke la hlala khona, sekuba ney'kandali zakhona. Uthi wakwangimangaza eseyipostile ethi usefile yena. Abantu bakhala, nomndeni ufuna ukukhulumisa lolo daba, wathi yeyi ngiyekeni uThabani, akho Thabani ofile la. Bafethu ngingabala laphana kushona ilanga, uyakwazi ukuthi ubuze ubuhlungu uzusikwe uzumsiko ngendlela lo mama bekhala ngakhona, behlukumezeke ngakhona. Azabuye ngisho emsebenzini, athi kwasemsebenzini ayithi ngiqala ukusebenza, ngathi uqala ukusebenza 2018 khona noma 2012, and ubebuye emgwaqeni at the time. Since that day akaze azathathiswa umuntu serious, she's bullied emsebenzini so much that ubekhala kwakhona ukuthi njengoba usuka mntwana la ngizoqeda ngixoshwe, njengoba enqaba umanager wami, akekho umuntu ongangifuni njengalo sisi, selokhu ekhona uyangihlukumeza. Ngithi mina ukuhlukumeza makwenze njani? Apparently kunomngani wakhe umanager okuyena obesebenza reception noma kaThabani. Lo sisi lo kwathi kuzoshaya something to 2 ekuzongena ngawo makaThabani ade khona yena lo sisi reception, kukhokha ama-guest ebhukha amahashi, akhokha u-750, kanti usezophuma lo sisi. Kusho ukuthi abona ukuthi hhayi ngoba wafikile ama-guest, usisi athatha imali ayifake esikhwameni ahambe, angene umakaThabani, kanti uzothetha usuyophuma egeyithini yena lo sisi ukholik wakhe, nanka ama-guest asesemahashini. Lo obasizayo emahashini acela ama-receipts, ama-guest awana ama-receipts, athi lo sisi bafakeni emahashini, athi lo sebenza emahashini cha, phela kufuneka i-evidence, athi hhayi uzoyithola, akaqhubeka abagibeze. Kusho ukuthi bagibele-ke amahashi lawo, lingene icala azayikhokhe ngakusasa, ariphothe-ke umakaThabani ukuthi kunenkinga ekanje. Nakhona wenziswa ukuthi uyayazi incident, thank you, where omunye waxoshela ukuthi kuduka u-50 rand, futhi nakhona isitori esijustifyekayo salo 50 rand ukuthi uthathe kanjani, but hhayi ukuthi uthathe kanjani, kwawona ukuthi ushonephi. So ubuza ukuthi isono sami, because ugcine lo sisi lo manager wakhe uLebu lo esimficile, uBantebu lo esimficile, ugcine emzonda so much that sifika thina kwathina izolo nje kuvele for the past 2 weeks usisi u-illtreatekile, kuthi ucabanga ukuthi uspecial kwakhona kuthiwa besiyaphi thina namhlanje-ke thina besiyaphi. Uyasho-ke usisi ukuthi mina angibazi nokuthi bebezoyaphi, mina i-appointment abayenzile after 2 ekhaya bengingazi ukuthi bazofika emsebenzini. Hhayi bambhulisha-ke ongangokuthi namhlanje esikhundleni sokuthi adiscipline umthathi wemali njengabanye bebehlale bedisciplina, umphathi wadecide ukuthi angayi-adresi kwi-group indaba ajwayele ukuyi-adressa kwi-group uma ngabe kune-issue khona, but ekamngani wakhe akayikhulumanga khona. Futhi yakhokhwa ngakusasa leyo mali sikhokhwa uye lo mngani wakhe, nakhona ekubonakala ukuthi wayebhize ephithiza okungazi ukuthi why imali angayifakanga esafini, yet she even claimed ukuthi wayefake kwi-safe imali, and nokhiye kwathi ukhiye wokuvula wukho. So lo mngani wakhe lo umanager uLebu has been covering for lo mngani wakhe lo ntshontshe imali
ngoba phela wayentshontshile leyo mali yabelungu. It's been covering for yena icala ke likaMakaThabane lokuthi why did she report it kushuthi ngoba phela naye kwakufanele aphume kuleyo nkinga ngoba uyena wayengena emsebenzini ama-guest afika ngesikhathi sakhe sokuthi kusetshenzwe kuyabe Seliyana kuyabe ke njengoba sikhona ke namhlanje uyabizwa ke ubephuma emsebenzini ngo2 cause bengimlindile okay uma bezwa ke kubuzwa indaba yokuthi bebeyaphhi laba abantu bebefikile uthi no bebeze kimi for i-incident cause kutholakala ukuthi ngicishe ngayibulala ubezama ukuyibulala akasaqali ke nokho ke ngokuchaza kwakhe at some point wazama ukuyibulala again so ubezama ukuyibulala cause abantu they keep on telling yena ngoThabani and so njoba sefikile ke nje thina kwenze izinto zawe but yena wakwazi ukuthi abhoboka agcine ekhuluma ngoba uke wathreatenisha nje wakhala police station ngoba ngisuke naye emsebenzini saya kwakhe ngathola omakhelwane bakhe saqeda saya